Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Kofi iniwa ḓuvha na ḓuvha u mona na ḽifhasi. Hu na ngudo nnzhi dzine dza sumbedza uri kofi i a fhungudza khombo dza u farwa nga vhulwadze ha swigiri. Vhorasaintsi a vhathu kona u ḓivha maitele o fhelelaho a biology ane a nga ṋea ṱhalutshedzo yo khwaṱhaho malugana na uvho vhuṱumani. Zwino ngudo ntswa u bva kha ḽa Finland yo wana uri vhathu vhane vha dzulela u nwa kofi vha na mapfura maṱuku a muvhilini nahone misipha yavho yo khwaṱha. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Ulu yo gandiswa kha dzhenala ya European Journal of Nutrition. Belren News i khou tikedza vhoramabindu vhaṱuku vha vhembe nga u vhafha tshikhala tsha u ḓirengisa. Kha vha ri kwame kha 060 848 2541. Vhaṅwe vha vhoramabindu vho no ḓirengisaho ndi vhatevhelaho. Nṋe nga madzina ndi pfhi Alidi Tinashe Amen. Ndi wanala kha ḽa Nzhelele Shanja. Dzina ḽa khamphani ḽi pfhi 041 Automobile Mechanic. So ndi vha ndi khou shuma ngo lugisa dzigoloi, ndi mulugisi. Hezwi ndi mulugisi ndi a lugisa dzigoloi. Hezwi ndi tshi ri 041 Automobile Mechanic, ndi shuma goloi iṅwe na iṅwe. Heḽi bindu ḽa 041 Automobile Mechanic ḽo no vha na miṅwaha i no fhaṱa 4 zwino ḽi khou hovhela kha vho 5 years zwino. Ḽi khou hovhela kha vho 5 years zwino ngori ndo ḽi thoma nga zwavhuḓi uri ḽi thoma u tou dumavho ḽo duma zwezwo nga vho 2021. Ḽo no vha na miṅwaha i no swikaho ma 5 years zwino. Hoṱhe hune heyi khamphani ya shuma hone i sia vhathu vho fushea lune vhathu vha sala vho takala. Na zwino nda ndi khou tou tama uri ndi vhe na tshifhaṱo ndi natsho he nda tshi shumela hone mara u tou vha uri a tshi tou vha tshanga nda ndi khou tou hira mara zwithu zwa hone zwa sokou tou tshimbila zwavhuḓi nga ḽivhanga ḽa uri vho masheleni o vha a si khou ṱangana. Ndi vha ndi khou shoteliwa nga dzi tshelede dzi no nga vho badela rente ṱhamusi no rengaho dziṅwe dzi thulusi. Ndi na mitshini yo diagnose mara ndi miṱuku, tshiṅwe tshifhinga wa wana i tshi khou kundelwa u pick up a problem. So ndi vha ndi khou balelwa zwi vha zwi khou ṱangana lune ndi nga kona u renga mitshini, u swikelela u renga mitshini ine ndi vha ndi khou i ṱoḓa. Na zwino ndi khou ṱoḓa na mitshini yo ita dzi injectors, dzi diesel injectors, no ita dzi bombo, dzi diesel pump, bombo dza diesel. So ndi dziṅwe dzi challenge dzine ndi vha ndi khou ṱangana nadzo. So ndi hafha so nda ndi khou tou humbela uri ṱhamusi vho kharali nda nga wanaho sponsora tshine tshi nga sponsora vho ṱhamusi nga vho 80 kana 100,000 ndi a kona u ita mini, ndi a kona u swikelela uri ndi kone u wanaho mitshini yo imaho ngauri u fana na yeneyo mitshini ye nda i mention yo ita dzi injectors. Ngori customer nnzhi dzanga dzine nda dzi wana u ḓo wana ndi tshi khou rumela dzi injectors gai vho Pretoria hangei vha khou zwi wana. So ndi khou ri vho ṱhamusi nda wanaho tshelede ino swikaho ma 80,000 kana vhugai heneyo ine nda nga i wana zwi nga nthusa uri ndi kone u rengaho zwiṅwevho zwine zwishumiswa zwine ndi nga kona u zwi shumisa ra vha ri khou thusa vhathu. Ndaa. Nṋe nga madzina ndi pfhi Mukhaḓi Zwivhuya. Kha business ine nda vho nda ita ndi ya saloon yo gera.
and kachipinga ndina 2 years ndikogera ndikale ndichikogera kazo benefita mtu ana benefita ka business ndine no benefita ka business ngori business ndiyanga kodo tuswa ndiko todo tuswa nga maybe nga container ina bori ingamzunga kono tusa kori ndive ayani ndive na petu na bori ndiagerera hone for bathu na material ina bori ndivande kuita for ishimisa material ndikamba zvigero cause zvigero zvinoenda zvishimisa kachimwe cha zvino ndizvigero zvinoenda bori asitsvacha tosuma zvavhudi kachimwe cha zvino ndine nenjerezi afana ndiwanala ngafa FNB Thando dzina robotoni ndiva ndikurengesa masimba zvibansi malegere zvinonga mafola zvezi mara nadzichokoleti mara chitoko chinone chikatitova chituku ndiatama vanorengesa dzifruits and veg mara ndikadzibhaleliwa pana chipinga chingafani vachikorengesa mwando wavuviri ndikorengesa azvo zvavudhuvudhu uvuyerwa ngori nendarari ndiva ndikopandira vana kuzvivona hauna mumwe muthu ane antusa nechedini ndakatoiri ingachanda kusabhini langa iyasvika maybe 2000 ndinene ingachanda kusabhini langa ndadziwanavo ndinithanyana aguma ngorali mafhungo enda vafarela one nena vone kharitangane chipinga nechidawo lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kuendedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Kulu. Zvino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.